Abalaba baffe aba BBC Telefina amanya mbitibwa Robert Kule omusoso wa mawulire mu bitundu bya Rwenzori. Nga tumalako omwaka 2023. Omwaka agwatabedde mwangu mu bitundu bya Rwenzori. Mujjukira anaku 16 abajambula ba kabinja ka ADF bayingira essomero lya Lubiri Hambondwe in Kasese district nibata abaana abawera anamu bana nibabuka n'abalala. Titunaba kukikakasa naye ababadde balaba bagambya ngu baliwo abalala ababagenze nabo naye namba tenaba okumanywa kati simanyi oba namba exactly how many, but they are saying here says from those people who are here angubalo baba tute itumanye tugenda kubala bameka bali bali musomero bameka bafudde bameka bali kati waliwo bana abali live with us here abasigadde only 4 abalala titumanye out of the 54 who are in body. Government ya Uganda na Kongo inatengeneza barabara kutoka Kasindi hadi wapi? Beni. Ili nyinyi mfanye nini? Biashara. Tunaelewana? Kama kuna mtu ambao hamuelewi ameonekana, huyo mtu ashikwe. Na naomba sana tafuteni wa vijana gani ambao walielekeza ADF kuja hapa. Tibako mawu enaku 13 nibagende balumbe emotoka yali kabala kugenda mu katale Kambondwe okutwala mu obutungulu nibata mu driver na mukazi omu nabalala bagendera ku bisago yote lakini batuzuri hajafanya nini? Hajakufa lakini wenzi yake yote maiti ndio ile mbili pale tumeua. Wengine tuliua wamekufa ndani ya maji. Hizo maiti tutatoa tutazika hapa, lakini mambo ambayo mimi nawaomba abajambula bano tubakomya kwawo bagenze nibalumba emotoka eya batwalise ababede mu Queen Elizabeth National Park nibatamu omuzungu abazungu babere batibwa na guide wabo omu acho kyaretedde abantu be Kasese okumala ko onkono mu nyiki y'amaani amajiga PDF gayiga abatujju bano wadde ADF bagezaako okwagala okusujja ku mwana mwiri munda ffe tubetegefu okwongera okubafeffetta wadde bano bakoze kino tusaba abantu ba bulijjo babiri bulindala babiri beteke bagenze ne bafunya ekintu ekyamaani mu district ekye government okudropinga cases zona ezali ku musingo wa businga bwa Rwenzori n'abaloyoga dibona munaku ezayisewo mwalaba mu mawulire gaffe abantu be Kasese nga baaniriza omusingo w'obusinga bwa Rwenzori Kingdom musanyu ery'amaani tutwabe abantu berifacinga firing squad government kuye bikomo kwa mani baitu kandi abo kutoki nyamwanga mwa teacher alangerende ebisibiri byaho aliyosenge bishakusekana kubaawo omusinga yasaba okugenda okumitinga omukulembeze wa gwanga lino ekyasobose mu wiki bbiri ezayiseewo yasingana n'omukulembeze waliwo ebyeyogeddeko okuzima ng'olubiiri olwayononeka mu ataka ya 2016 nakkiriza okumugulira hoteli ayinaabeera ng'emuleetera ku Kasende obusinga bwa Rwenzori. Sigadde Robert Kule wano e Kasese.